Danas ću vam pokazati kako sam zaradio $25.000 za manje od 2 meseca i to uz pomoć Fivera i veštačke inteligencije. Moram napomenuti da je ovaj način zarade mnogo lak i da vam ne treba nikakvo predznanje osim nekih osnovnih znanja na kompjuteru. I zato subscribeujte se na moj kanal za još zlatnih tutoriala o zaradi na internetu. Vaš prvi korak bi bio da otvorite sajt ChatGPT koji će vam pomoći u rešavanju svih mogućih problema koje imate, svih mogućih pitanja, a u sve to vam može napisati bilo koji kod za bilo koji programski jezik, što je totalno neverovatno. Ja sam ga lično koristio čak i dok je bio beta OpenAI, tako da napravite vaš nalog i registrujte se na sajtu i verujte mi da ga možete koristiti u bilo kom trenutku. Ja ga lično koristim svaki dan i ne, ovo nije nikakva promocija ovog sajta. Ovaj sajt je izmislio Elon Musk, a on je jednostavno popularan po tome da menja naše čovečanstvo i dovodi ga na neki novi nivo. Tako da poigrajte se malo s ovim sajtom, možete mu pisati na bilo kom jeziku, odgovorit će vam na bilo kom jeziku, može vam prevoditi, pisati skripte za YouTube videe, pisati ideje za YouTube videe i na taj način sam ja uvideo veliki potencijal ovog sajta za pravljenje novca online. Naravno, nećemo se prijavljivati kao programer kako bi nam ChatGPT pisao programe, jer tu stvarno moramo nešto razumeti oko programiranja. Ali zato postoje stavke koje su super easy, kao na primjer pisanje tekstova, prevođenje, pisanje skripti i mnogo drugih. A sada ću vam pokazati kako sam ja zaradio novac koristeći ChatGPT, odnosno veštačku inteligenciju. Dakle ovako, ući ćete na sajt fiverr.com, napravit ćete vaš nalog i ovdje možete da vidite sve oglase nekih influencera, odnosno ljudi koji pružaju svoje usluge, odnosno internet usluge u zamenu za novac. A to ćemo danas i mi isto uraditi. Otići ćemo na Writing and Translation i onda idemo na Translation, odnosno prevođenje i prevodit ćemo tekstove. Iako nemam iskustvo u tome, uzet ću neki primjer od ovih ljudi koji već rade to, odemo na njihov oglas i pogledamo šta su te osobe sve pisale. Ovdje u ovom slučaju radi se o osobi koja prevodi sa engleskog na italijanski i sa italijanskog na engleski. A ovdje možemo vidjeti da je imala 263 porudžbina, odnosno 263 ljudi je ocenilo sa 5 zvezdica i još 2 su na čekanju, pa tako da izračunajte puta $5 ili puta 20, ima razne pakete. Dakle, novac koji je zaradila do sada je ozbiljan. Ići ćemo da napravimo naš gig, odnosno naš oglas. Napisat ćemo isto kao što je i ova žena. I will translate English to. Možete bilo koji jezik. Mi ćemo u ovom slučaju German. Ja nemački mogu da pričam, ali to stvarno uopšte nije preduslov da biste vi prevodili, jer će to svakako ChatGPT za vas uraditi. Sljedeći korak je da izaberete u koju kategoriju to spada. To spada naravno u Writing and Translation, odnosno prevođenje tekstova. U sljedećoj sekciji moramo izabrati sa kojeg jezika ćemo prevoditi, u ovom slučaju sa engleskog na nemački i sa nemačkog na engleski. Kada to završimo, sljedeći korak bi bio da upišemo neke tagove koje bi se uklapale uz naš oglas. U tom slučaju možemo sami upisati, a možemo jednostavno i pitati ChatGPT-a. Kao što možete da vidite, ChatGPT mi je već dao par prijedloga, tako da sam neke iskoristio kao tagove za moj oglas. Jednostavno kliknuo na sačuvaj i nastavi. A kada se sve to sačuva, onda smo stigli do nove forme koja nas pita za naše cene. Uporedit ćemo cene sa našom konkurencijom, što ćemo mi podići malo cenu, zato što ćemo koristiti ChatGPT koji će nam prevoditi tekstove, pa ćemo samim tim moći da preuzmemo mnogo više riječi od naših kupaca. U ovom delu možemo iskopirati skoro pa sve od ove osobe. I jedina stvar koju ćemo promeniti jeste broj riječi, odnosno mi ćemo staviti više riječi zato što ChatGPT može za nas uraditi mnogo riječi i mi se ne moramo truditi kao ova žena. A u sljedećem slučaju ponudit ćemo i ostale usluge koje je ova osoba ponudila, jer je sve to lagano. Što se cena tiče, naravno stavit ćemo malo skuplje od ove osobe, odnosno 10, 30, 55 po paketu. A što se dostave tiče, možemo naravno namestiti jedan dan brže nego i obično, što nam naravno neće ni toliko vremena oduzimati. A ukoliko se kupci odluče za te brže pakete, morat će da vam doplate neku određenu sumu kako bi dobili brže tekst.
U nastavku potrebna nam je deskripcija, odnosno opis našeg oglasa. Tu ćemo naravno pitati ChatGPT jer će nam on dati najbolju deskripciju, odnosno opis za naš oglas. I kao što vidite, sve je napisano profesionalno, tako da ćemo samo kopirati i nalepiti kod nas u opisu. U sljedećem koraku reći ćemo AI da nam napiše 5 najčešćih pitanja koji bi kupci mogli da postave. I onda jednostavno kada AI završi sa pisanjem, iskopiramo pitanja, nalepimo kod nas, iskopiramo odgovore, također nalepimo kod nas. Kada završimo sa svim tim pitanjima, možemo nastaviti dalje, odnosno save and continue. Sljedeći korak, odnosno 4. korak bi bio pitanje za vaše kupca. Taj deo ćemo također prepustiti ChatGPT-u, odnosno kopirati i nalepiti u chatu i on će nam dati jednostavna pitanja koje će naši kupci vidjeti pre njihove kupovine. Ovdje je ChatGPT malo više pitanja stavio, tako da sam ja uzeo malo manje kako bi to izgledalo preglednije. I sljedeći, odnosno posljednji korak bi bio da uploadujete neku vašu sliku koja će kupcima izgledati ok, lepo ili privlačno. Kao što vidite, kada sam ušao da pogledam neke primjere, uočio sam jako neprofesionalnost u thumbnailovima kod ovih ljudi. Tako da ću vam ja sada pokazati najprofesionalniji, odnosno najbrži, najjednostavniji i najlakši način kako da online preko Photopea izeditujete vašu sliku. Ovdje vidimo da nam treba format 1280 sa 769, jednostavno unesemo taj format u Photopea, o kojoj sam ja već govorio u prethodnim klipovima koje možete besplatno koristiti za izradu vaših thumbnailova, slika i tako dalje. I mogu samo reći da bih dao 5 zvezdica ovom sajtu jer je jednostavan za upotrebu i možete da izradite mnogo profesionalnih thumbnailova ili slika. Zatim sajt o kojem sam također govorio jeste pixabay.com koji također nudi besplatne slike i video snimke. Jednostavno ukucamo translate ili nešto na što vas vaša slika asocira. Ja sam u ovom slučaju pronašao sliku koja mi se svidjela, sa lepom je pozadinom i koju ću vam pokazati kako se odmah edituje u Photopea. Ovo će biti brzo i jednostavno editovanje koje se meni na kraju jako dopalo kako je izgledalo. U odnosu sa ostalim thumbnailovima mislim da sam pobedio. Zatim sam ukucao na Google Businessman PNG, što znači da ima očišćenu pozadinu jer me stvarno mrzelo da sečem sliku, iako Photopea sajt nudi alat koji može automatski da iseče sliku. Također mi je bilo bitno da osoba, odnosno taj businessman, malo nekim delom podsjeća na Engleza ili na Nemca. U daljem procesu teo sam da njega postavim na sredini, a da ovo A i ovo kinesko slovo obrišem, kao što možete da vidite lagano sam obrisao, i tu sam ukucao svoj tekst, odnosno English s jedne strane, a sa druge strane German. Moje mišljenje je da ovako izgleda uredno i čitko, da svako može već da vidi i da ga privuče da on tu klikne. Zatim eksportujemo sliku kao PNG kako bi se sačuvao najbolji kvalitet slike, a zatim samo privučemo sliku i uploadujemo je. A kada smo i sliku završili, idemo na Save i Continue, a zatim jednostavno na Publish, odnosno objavi, i naš oglas je spreman. Naš oglas bi izgledao na kraju ovako, jako je čitko i lepo, s obzirom na to da je sve AI skoro uradio, da smo se mi malo potrudili. Verujte mi da ni sami niste svesni koliko vam novca može ovakav oglas doneti. I da ne zaboravim da vam pokažem screenshotove gdje se vidi da sam samo nakon 1 sata od objavljivanja oglasa dobio već par ponuda i zaradio 150 eura. Nadam se da vam se ovaj video svidio. Ukoliko jeste, subscribe-ujte se na moj kanal za još zlatnih tutoriala o zaradi, a mi se vidimo još uspešniji u nekom od narednih videa.